Sawubona Khunjuliwe. uNkulunkulu lo wakhumbula Noah. Asiva nje ukuthi wamkhumbula kwaphela lapho. Kepha lithi wathi makamkhumbula wase uthumela umoya. Lo wagucula lesimo lebesibulala sase siletha kuphila. Wenda njalo uNkulunkulu ubonakalisa kanjalo ukuthi akakukhohlwa, uyakukhumbula. Nguye lokwathi kulungisa simo noma ngabe labanengi kumbe sebaphelile kuleso simo. Kepha moya waNkulunkulu uyakwati kuphinze alethe kuphila labe kufiwa khona. Ungukhunjuliwe. Nasi isinkwa lengicela kukuhlephelela sona asibuyele kuGenesis sahluko 8. Siqale kufunza kuverse 12. Waphinze walinza emalanga lasikhombisa wase uthuma lituba futhi alizange liphinze libuye. Verse 13, ngeminyaka wakhe wemakhulu lasithupha nalunye 601 mhlazana lulunye enyangeni yokucala emandi abesashile emhlabeni, Noah walususa luphahla lwemkhumbi wahlola wabona umhlaba sewomile. Verse 14, mhlazana dinge-27 enyangeni yesibili umhlaba wasewomile. Ake sengibambe lapho. Noah uthumele lituba kwekucala lelahamba labuya ngoba bekusengalungi. Kwesibili uthumela lelinye lituba mawucala la ngenhla emavesini. Uthumela lelinye lituba libuya nelicembe. Kwesithathu uthumela lelinye lituba alisabuyi. Lokhu kuyamkhombisa lokuthi hayi sewukhona umehluko. Umhlaba sewomile kepha solo akehle. Yini athumele matuba ngalendlela angaphumi ngekubona lituba linye lelibonakalisa ukuthi sekukahle. Ngilokuthi indzaba ithola siqiniseko ngabofakazi lababili. Akazange nowatatadela, akazange aphuthuma. Ngiko leli verse lithi waphinze walinza. Nkosi yami, uNkulunkulu wethu ake asifundzise kulinza. Nango-ke ematuba sekabonakalisile ukuthi sekomile, kepha sewususa luphahla naye uyahlola. Tihlolisise tintfo ungakatendi. Ususa luphahla lolumvimbele, ususa inkungu lemvimbele. Uyahlola. Livi lenkosi lisitshela ukuthi naye wabona ukuthi vele sekomile. Kepha ngicela unake solo akehle emkhunjini. Leni ngoba kungendeka kubona kwakhe ubona sekomile kepha kusengakabi kahle ukuthi angehla. Sekatholile lwati lonke ngesimo ngaphandle kuthe silungile yini leyagcina imsita ukuthi akehle. Nguverse 15 na 16 uNkulunkulu wakhuluma kuNoah wathi phuma emkhunjini. Noah ngathi umikisa kubona kwematuba nekubona kwakhe. Umikisa kuNkulunkulu uthi Nkosi ematuba sabonile nami sengibonile. Sengiletha kuwe kube nguwe lo approvako, kube nguwe lo sayinako kuthi sesingaphuma emkhunjini. uNkulunkulu makakhuluma ngelivi lakhe athi phuma Noah, beka sayina kuthi sekukahle, sewuphephile. Vumela uNkulunkulu kube nguye lona enhlakanipho esincumeni lesitakubeka kulesinye simo empilweni. Vumela uNkulunkulu kube nguye, present your plan to him. Thula liplane lakho kuye ngoba umhlaba ungewakhe. Uyati ukuthi yini lekahle kuwe. Uyati ukuthi yini letakuphatha kahle.
akube nguye lokunika siciniseko sekuthi sewungaphuma, sewungasenda lesinqumo. Amen.